Ļoti uzmanīgi pārvietojamies pa telpu, jo katrs minimāls satricinājums var šai būvē pielikt punktu. Vai es pirkšu dzīvokļu tajā penthausā? Diez vai. Šitajā penthausā diez vai. Kad laiks beigsies? Nu, tā kā tu teiksi, viss esmu uzbūvējis, tad ir laiks beigsies. Ну, а когда? Когда прокричал, то для всех кончалось или только для меня? 30 секунд vēl. Еще 30 секунд. Вы можете побить рекорд высоты. Ну, как честно, тоже проверим. Как задуемся? 10 секунд. Ага. Слово на букву Б. 3, 2, 1. Стоп! Стоп! Но... Ну тут немножко выше, да?